kanarang wawachi ando talitag na warong ng Bula FM. Bula, nalangolaika ando warong ng Bula FM. Number 2 election. Donga ilotoka na tanga malay ni kuray rara. Au daptu mana sano televu na koro keturanga watkarasa. Ando talitag na Bula FM. Number 2 election. Nada website ando talitag na warong ng Bula FM. Number 2 election na somo. Bula FM, number 2 NSR. Ni sambulu binaka. Se koe ongo na Vakaleleka ni nonda itukutu koe na mbungi ndai. Ena pande tikiti koe na bida na singa mayongo na ikala o taraba ke ne bakatulewa ena buguni beitubutu betiko membaleta na mateongo na COVID-19. Bona bekai bakandi taka na ilulu ni mateni tu vorenge mbani marama ena ngauna ila kitaboda kina na mbani ua ruku levu mai nanroani kuwa tukuna ni nangai bakandi taki ento na bakatulewa ena tikinongo ena ngauna isana tabodi kina na ngada bo ni talebo ni beko yaki bakatoka ena KFG app tukuna mbani marama ningo ya wakakina na bakatulewa ni kiana ndola na kornibuli kena kiana labeti eso na bakatatambu etiko. Ela kindolabo nambani ua ena koro rukulevu katiko na kena isau bo ilabo ena bana rau tolu sangabul ko walu ndul ndola. Sandigi taki o Dr. James Fong metor bakatau toka na tutu ni bunu bola tunde bo ena tambana nimbula sa tomana na bingarabi mai be Benedict Wells kasa bakadingu mai na nona tutu kana chairman ni Public Service Commission Vishnu Mohan ni sabana ambaki na bingarabi ni Wells ka ndui na tambana taka kina ena ngaunongo esana lesus esana suka lesu ki Australia io Dr. Fong esa matua sar na bingarabi ke na kila ena tambani bula kasa nuinde ni ministry ni na mengaraba pa binaka na itabi bo ele sikinongo na matambo sini boli tagi kau e bakila sartigo bo lebu ena ngaunongo nandakin rakita ni bula ena buguni kena sotabi na ngangandre ena kena warutagi na kau ka kena na pain ena nonto punua. Wakandita ka na ministry ni bikau ni lutur na rauka ena matambo siongo kabuna na lenga ni kena sotabi na ngangandre ongo. Endo wakande otaka na nonto punua na kau ki punotani katiko ena kena songo ni bogilabo ena rua $1.2 milion ni ndua ne usa. Ia sa lutu sar na ilabo endo rau maikina ena ngauno ongo. Kinang gito. Esa pola itu ni talnoa ia semberangan di teori na kenele alo. Bona bekai bandi taka nandoni bi kota buli di tau manda ni nonda mata timi lo abitu Ben Ryan ena buku ni elalo kanto dol meteor baki ena kena sarabi na ganga rawati maina Rio Olympics ena ronondol tirikaono tuno Ryan ni sianga ni sebandi taki na ngauna ena gete butaki kina na elalo katukuna ni nangandreba mena mai teori na kenele alo ibiti yerto na kemba pata talitigo na dorbo ena ngauna nga esana labeti kina na bakatatambu. Mai dabe kiri na Vakaleleka ni no andai tukutuku na kene kuri erona na sama na steseni na Radio Fiji 1 kena Bula FM ni bakading binaka. Guia da salini ndrilo ugi ndo makete ko na makete onanzi ngi do tal tekina vale na Radio Fiji nanto moi biti na la casteran bano ko mai porca vivi wale west auto barrong wale na Radio Fiji 1 nanto moi biti naka o makreta may sengaga no talita ko makalebu na Radio Fiji 1 na dumoy. Radio Fiji 1 nando muy vite.